Pemirsa ngunggahan petitis Agra Buana Raksa, Ped Aya, Duta Kabupaten Buleleng, Dautin Uratian tur manah penonton ring pemungkah Pesta Kesenian Bali PKB Kaping Petang Dasa Pitu, penyatusan angga ketedunang saking Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Sesolahan Buleleng nenten wanta nyuguang kewentanan seni, nanging talar medageng pitekat indik akulturasi budaya, sani ngelimbak ring wewidangan Buleleng. Menarapan sesolahan sani medaging budaya Hindu, Islam, miwa Konghucu, Buleleng ngicinin imbe indik pekilitan budaya, sani ngutuang kahanan sani lui. Kedulurin antuk sesolahan jegek bagus mapayas agung kas Kabupaten Buleleng, haris wenten uperengges kadi kober singa ambara raja, kober swastika banderangan, Tedung miwala lontek mawarni bang, sani nginayang keberanian sang Panji Sakti, sani ketami oleh Krama Bulelengi, inggian ring keuripan sosial budaya, utamanya nih ring sejeroning mengkesenian. Buleleng dados daerah pesisir sani madui pelabuhan tua, sani kebawas pabian, medaging keuripan pluralisme, tur pekilitan seni budaya, sani kecinayang ring kuentenan pura Pancasila ring kubu tambahan. Ring sesolan inucap teler keunggahan kesenian Jangger Menyali, Burda Desa Pagayaman, Barongsai Kelenteng Lingguang Kiong ex Pelabuhan Buleleng, miwa boneka gendong Desa Les Tejukula. Sesolan tarik kreasi pedengan Buleleng sani kata kemargiang ring upacara ngaben utama, kesuguang jangkep sarang pembaktian keluarga, sani unik ring tradisi ngaben utama Buleleng inggih punika ngaturang bunga deng. Artosnya ne keluarga sang pelatre, muliang pemeras sani kepatutan ngaturang apasang deng majang keluarga sani ngelaksana yang upacara ngaben. Sesolahan inucap kairing barungan angklung, Don Pitu Kas Buleleng, Yasari Yuli Bali TV.